تماشاوانê Xalî TV dema we xweş bi hêvî dikim rewşa we baş bi di vê xelekê de di vê hefteyê de gelek mijarê me hene. Ez hêvî dikim ku dem alîkar be ji bo ku em mijarê xwe bi tevahî pêşkêş bikin. Di serî de û berî her tiştî fincana qehwa we gerek hazir be dim qey hazir ji bo ku em qehwa xwe jî vexwin mijarê xwe jî pêşkêş bikin. Dîsa careke din birêz Ebdurrehîm Semawî li ser Xanî TV di xelekekî nû de derket û hinek tiştên din li tiştê xwe yê berêzê dekir. Mijara PKK û dewletê û hikûmetê û dîsa behsa jî da ser apû kir û behsa Selahedîn Demirtaş jî kir. Çima ne PKK jê razî ye û ne apû razî ye û ne dewlet razî ye. Xêr e çi meseleyê nêrîniyê xwe got bi zimanê Tirkî û xelkê me yê Bakurê Kurdistanê kêm zêde behs kirin. Yanî tiştê girîng ku me re kar bi Kurdî vê mesele hanê dibêje ku PKK naxwaze kesên sivîl ji kutleya PKK parlamentêr bin, rojnamevan bin, nivîskar bin hema eleqeya wan bi PKK hebe PKK naxwaze û apû jî naxwaze. Yanî ji ber ku ev kultura apûyê û a PKK'yê ye. Naxwazin kesayetiyekî wilo wekî ihtimala ku bibe reqîbê apû derkeve. Zû êrîş dikin têk dibin û kesên din dihêle ku êrîşî vê kesayetiyê han bikin. Ev mesele yanî ev mijara hanê berê li ser Leyla Zana jî pêk hat, li ser Osman Baydemir jî pêk hat û li ser kî jî niha ser Selahedîn jî pêk hat. Tiştê ferq ku Osman Baydemir lêdan jî xwar di avahiya şaredariyê de û ket lêpirsînê û Selahedîn Demirtaş jî li Düsseldorf lêdan jî xwar ket bin li lêpirsînê lê Osman Baydemir reviya xwe xelas kir û evê din ket hebsê. Pir girîng e ev tiştê niha ji raya giştî re eşkere be. Pir girîng e û dibû me berê jî gotiye ez dubare dikim yanî ez li gel vê mesela hanê me ku deriyê Xanî TV vekirî bimînim. Ji Ebdurrehîm Semawî bi, ji Recep Tayyip Erdogan re bi, ji kî hûn Beşîr Etalayî hûn kî dixwazin Ehmed Dawoodoglu bi, Elî Babacan ev kesên ku di nava dewletê de bûn, di nava AKP de bûn dûr ketine. Kesên ku niha di nava AKP jî de bin xem nake bere werin biaxivin. Kesên CHP jî bixwazin bere werin biaxivin. Pirsê me jî hene û bersivê wan jî hene. Em ne ber pirsyarê bersivê wan e lê em ber pirsyarê pirsê xwe ne. Wekî programa çêker, wekî rojnamevan di hundirê Xanî TV. Xanî TV wekî sazî. Yanî mebest ne ew e ku te yekî anî kir mêvanê xwe xelas tibû wekî tiştekî wilo tune ye. Hinek kes wilo rexne dikirin nedixwestin jî ev derî ev mesele vebe yanî ku yekî wekî Ebdurrehîm Semawî were biaxivin niha apû çî nikarin inkar bikin. Ne peyê de ne meyê de ne vana nikarin bikin. Fotoyê wî û Cemîl Bayik, fotoyê wî û Salih Muslim we jî dîtin. Yanî kesayetiyekî di wê astê de ye ku karibe bibe û kiriye jî.
ناوبەینکاریە کردی دنابەرە پێکێکی ڕێخستنی و دەوڵەتێت و ئاپۆ پڕخواستیە ئاپۆ شخۆی گوتی فرسەت بوون بدن ئەزێ خزمەتا دەوڵەتێ بکەم ئەزێ بەرژەوەندیە دەوڵەتێ پارێز جامێر یعنی ئەف 25 ساڵی خۆ چڕاندی و دڕاندی ونگی ڕەجا دەکەژ دەوڵەتێرە vەگەرن نۆتە گۆڕشمیوی vەگەرن داخویانی ڤیدیۆیەک و هاتی بەلافکردن هەموو vê مەسەلەهانێ تەکەس دەکەن هەموو تەکەس دەکەن و لە جەمە وەکی هۆشەنگۆسی ئیشێمە ینی خانی تیڤی دەینن ئالێکی وەکی هۆشەنگۆسی لە جەمە عەبدڕەحیم سەماوی ji ئاپۆ çêtir e ji ber ku Ebdirehîm Semawî nebêje ez serokê rêxistinekî Kurdim û negotiye ez serxwebûn û azadiyê dixwazim 20 sala û negotiye na tiştekî wilo ev iddiayê hanê nekiriye nebîye bi sebebê kuştina bi 45,000 Kurd û nabêje yanî ji Kurdistana serbixwe û azad nehatî negotiye komara demokratîk û netewa demokratîk û çeqilmastê demokratîk û hêkerûna demokratîk tiştekî wilo behsa vê meselêhan nekiriye Zilamê dewletê yê ez zilamê dewletê kî di zilamê dewletê yê Duran Kalkan ne zilamê dewletê yê Apo ne zilamê dewletê yê Cemîl Bayik ne zilamê dewletê kî ne zilamê dewletê yê di nava vê rêxistina hanê di serî heya binî ne zilamê dewletê bana Yalçî Küçük li Şamê û li Libnanê çit kir ne zilamê dewletê bana Doğu Perîçek li Libnanê û li Şamê çit kirin kî di nava PKK di ne zilamê dewlet hinek hatine xapandin lê ev rêxistin bi tevahî di xizmeta dewletê de ji bo çîrokê yanî heqê her kesî heyî bere biaxiva Ebdirehîm Semawî were nêrînê xwe bêje bere PKK jî derkeve bêje na nerast e heta roja îro ev çend car camêr derdikeve tiştê xwe dibêje ne Demirtaş dikare bersivê bide neda ne PYD ne PKK kesekî wilo xwe kirine serê xwe xistine bin cilika bîdengiyê wilo pîs bûne û nikarin vê meselehanê inkar bikin tecrîd mecrîda ev derewa xwase gelê Kurd pê hatî xapandin hexwase enerjiya gelê Kurd ev mesrefa hanê ev çîroka hanê hemû derewa PKK di van çend xelekên Kurdxanî tîvî de bi Ebdirehîm Semawî re derew derket me berê jî digot lê kes bawer nedikir heta ku yekî hatî ku ji nava dewletê û bi dehê cara çî Qendîlê û Murad Karaîlan û Cemîl Bayîk wî baş nas dikin dewlet jî wî baş nas dike hemû wî nas dikin heta hat got tiştekî wilo tuneyê di vê programê de programê hevpeyvîniyan jî hevdîtin a Selîm Çîrokaya û Ebdirehîm Semawî de tiştekî balkêş yanî behs dike ku qanûnê dewleta Tirk di cara heq dide xwarziya Ocalan û biraziyê Ocalan dîlek Ocalan ku Qîza Fatmayî bû parlamentêr bi xwîna gelê Kurd bi keda gelê Kurd bi berxwedana gelê Kurd bû parlamentêr û Ömer Ocalan layê Mihemed Ocalan dema ev dîlek Ocalan bû parlamentêr Mihemed Ocalan xwe xeyîdand wê çaxê ez li Tirkî bûm xwe xeyîdand hûn çima ev parêzerê Apo ji mir gotin çima hûn Qîza Fatma dikin parlamentêr hûn layê min kurê min nakir parlamentêr nizam ka yanî hata wê çaxê bahaneya wan çi bû ka lawkê Ömer yanî nûka simbêlî wî derketibû ka çima yanî sedemekî wane bû Mihemed Ocalan xwe xeyîdandibû çima layê min nabe parlamentêr bû parlamentêr qanûnê Tirka
قانون تركا اف درفتي دده مروي اي كنت حبسي دبه يعني نتني مرف و درفتي دده انا پارلمانتری کی CHP بیشت خوازم هرم آپو ببینم پارلمانتری کی AKP رسمی مراجعات بك برا بيجي عم تخوازن آپو ببینم پروین بلدان برا رسمی مراجعه بك بيجي تخوازم آپو ببینم قاغتي الرسمي برسبا الرسمي ورقره ورد هندري بشتي جوجو دولة قوتنا دولة دوي سبب بيجي سو دولة دوي بيجي كو آپو نخوش زكي بيديش نظام سري بيديش بوزي بيديش آپو نظام روشة هوائي نباش وي بهانه دولة وي بشيوه كي رسمي برسبه بدو وبهانه كي بيجي او بهانه هاني بينن بكن مجارة برلمانتو يا تركي يعني حتى روجا إيرو ديلك أوجلان وأبي نافي شي عمر أوجلان تشون جمع أبي وانت حبسي حق وقانون إيه بارلمانتيري نين كسي نورمال يعني دي حجتي عمر أوجلان هيكو بتش جمع عبد الله أوجلان يك عندما بارلمانتو يا تركي دو برازيل أبوي حتى نها عمر أوجلان اف خاپوچی ماپوچی لور لبلشيقة تنكو منكو مدني فرحو وآمد بجلبر ورن بيجن والله هذا عمر أوجلان شي تنه صلاح الدين شوي پروین بلدان شي سري سريا اندر شي جمع بو لعمر أوجلان نچي ديلك أوجلان نچي نچوني جمع بو ما في خوي پارلمانتيريه کارنانی نجبو که هرن آبی خو ببینه سروکی نووی سروکی توتوی سروکی نظام چه سروکی قدام و کابا و غارا ونظام چه نچونه باشه کتله کی آپوچیا دندره پارلمانتویا ترکیه ناوی هاده بونه ناوی کرن نظام چه ev kutleya hanê mijara apo bînin deynin ser yani têxin rojava parlamentoyê resmî bêjin em wezîrê edaletê dixwazin lêpirsînê çima we derî li apo girtiye hemû hebsçiyê Tirkî imkan û derfetê çûn û hatina parêzera malbatê wan hene çima آپو تنهی باشه تشتێک و ئاپۆ تشتێک صلاح الدین دەمرتاش دەبێژ ژێ ئاپۆ گرانترن ڕەخنەی وین لە دەولەتێ ژێ ئاپۆ توشترن صلاح الدین دەمرتاش بینن داخویانیە ئاپۆ و صلاح الدین بدن بەرهەفتوو صلاح الدین شۆڕەشگەرە و ئاپۆژی ڕێفۆرمیستە و ئاعتیرافچیە بدن بەرهەف باشه دەولەتا ترک چما وێ فرسەتێ بده صلاح الدین دەمرتاش و تويتر وانستغرام وانترنت ونظام شو ونهيلن باريزري ابو تجريدك مطلق لسر ابو دينن ابو شو تهلكياوي شو خطرياوي لسر دولة ترك هي حتى كد دولة تجريد دين سر تشتي كله تنا يعني هر روش درباس دبه تكز دروين دولتها PKK دولتها كور PKK كو بوي مديا هاني دولتها كور جميل باي كو بمديا دستيوان ها خواسته قلي كرد تخابينن وقلي كرد اي دوستي آپوچياجي تابيجن ياو تفقرا من ريخستنا ما افتو چما خواسته دروال مدقه يعني ونتني ولو الخوش وانتي الخوش وانتي كو تفقرا آزادی راب دروا لكتلة خوال جماوري خوابك ورن لذي روشا سوسرتو قبحتي كاشرو ويبكن كافتشيه PKK دوست خو حواله آنی کیجان قناغه خستی کیجان حاله دکارن
هذا بو عمر اوجلان و اوانا دكارن يعني چارەسەری قانونیش وێ مەسەلا هەنێرێ ببینن نەدیتنە حتا نەها هەقواسە ساڵ عەمەر ئۆجەلان کەبەرە بێژن چەند جارە چووی جەماع پێخوا دەما تەجرید تو نەبوو باوی وی دچێ ئەوێ گوندی محەممەد ئۆجەلان دچێ من محەممەد ئۆجەلان دیتی مل ئەستەمبۆلێ لە بیرۆ پارێزەرا شەپشەپا وی خەپخەپا وی عینی ولۆ کۆپیاکیژە ئاپۆیی یعنی گونجیکی عینی کۆپیاکیژە ئاپۆیە ئەما فەرزانە بی سەرۆکێنەوەوی باوێ عمەر ئۆجەلان دەبەرە عمەر ئۆجەلان هەرە دیلە قیزا فاتما ئۆجەلان بەحسا یەکی کونا لەبەر لە هۆڵەندایشی مەروێ ئاپۆ و خوارزی وینە برازی وینە لەوێ دەرێنە لە ئۆڕۆپانە بەحسا نەکە و نەبا پەگەکێ دەکا بێ چ کاری دکن لەوێ دەرێنێ مەبەست جێ کو خەم ناکە ینی کی وەرە بەئاخەبە سەر خانی تیڤیدە خانی تیڤی بەرپرسیاری پرسێ خۆی بەرپرسیاری دۆزا کوردە ما خانی تیڤی کی وەرە ببە میوانێوی ئەز نەها پرۆگرام چێ دکم خانی تیڤی سەدی سەد نە بەرپرسیارێ نەرینێ منە هێنێک ژێن نەرینێ منی تایبەتن تشتین منی تایبەتن تەعەلەقەیە سازیە پێتنەیە یا ئەو دەموکراسی هەیە ئەف خانی تیڤی نەستێف تیڤیە ئەف سەلیم چروکایی نەفەردا چەتینە نە یەکی کوڕا بە هەرە تێبیرا مدەما کو ئەم دەستێرک تیڤی دەخەبێتین یەکی بچوونا حەلیم یوسف حەلیم یوسف چوو کۆنگرا ئانتالیا ئۆپۆزیسیۆنا سووری ویش کارا بێتن بانوی کردن ئەس حەزر بووم و بۆ پاراستنا حەلیم یوسف کردوێ چاغێ یا ئەس خۆدی و هەلوەستێکی ولۆ بووم بە پاراستنا حەلیمی لە پێشیا فەردا چەتین بۆ تشتێکی نەوەنە باش کرد نەدەجێحدەی بوو و یعنی حیاوەی چاغێ بە پاراستنا حەلیمۆت کرد و ji ber helwestekî helîmoş kar avêtin ji ber meqaleyekî candoz ji kar avêtin mane candoz jî berê di Roj tîvî de dixebitî bes ême mişkar navêtin me îstîqala xwe da me îstîfa xwe ya wekî protest ji keneke da ji Roj tîvî da ev ferda çetî dizan û evê hindirê televizyonê jî di hemû vê meselehanê dizanin derew merewa dikin di nav xelkê de çîrokekî din e نواف derkeve binya derkeve derew merewa bike bes min resmî îmêl heye ma dikarin bêjin na hene me îmêl ji ferda çetîn dişe ferda ban me kir me îstîqala xwe ya resmî wekî protest ji stêrk ji Roj tîvî me da ji medya pekekî me da û min ji tenekê jî da salek sal û tiştekî ez di nav tenekê jî de bûm ana wêne kur bijin tu kê ye te çi kiriye ji bo doza Kurd nizanim çi ma xwelîser melîserê ku di nava kutleya PKK de ku zû tê xapandin pirin ez pir kesê wilo dibînim ji mir komên dadinivîsîn tu kê ye te dinizanim çi xayin hevalê mîtê tiştê te şaxsî hebûn şaxsî tiştekî minî şexsî hebana maqê wê PKK veşarta çîrok mîrokê minî keçika wekî diyar qamişlo ya wekî binyat ya wekî evê ku di nava medya PKK de şoxelîn û wekî Ebdselamê Fadil hevalê Beşîr çîrokê minî keçika hebana di nava PKK di mavê PKK wilo veşarta bana wê eşkere bikirane pere eger min perê PKK xwaribe manê PKK niha eşkere bikirane wekî rêxistin ev gotana kanî perê me dawa xwe perê xwe li me bikirane eger bi şeklekî resmî mi yanî tiştên bivîrin gîhan kiribe min nekiriye û ne exlaqê min ev exlaqê apoçiya ye çîrokê keçika pera mera tiştê genî exlaqê xapoçiya ê ku heta roja îro di nava vê rêxistina hanê de kar dikin مەبەست جا xeftina min ji bo mesele zelal bû yanî apo jî were biaxive di nava yanî xanî tîvî de bere were biaxive
اگر جمیل بایک نفس لی چکان یه ناهی لی خوشک دریا پاریزه را ده ifada خو بده نرینه خو بده خب ناک برای لی نوکی سر اوکی نووی نوکی دم بری مدیا تیوی ور چیراش خلقیر بیجه و خلقیر نظام پیس بک و کیم بک و بساعتها بشتغل ناش بر نلازم نلازم يعني ام بزور جابو خلاص بونه دي سوار سرسري ما اولو نا اگر برپرسکی PKK یا جمیل بایک یا نزانم دوران کالکان ور بساعتها جمر باخذ بري هر کسی از دفش خانی تیوی بردم اگر آپو ور بساعتها باخذ وقت دمي بري ما گیش بکه ام دبر خبردانی وید آخافتنی وید دخود بچن از دفج بسازی هانی از بردم لخم ناک يعني درفتی وی هی هر کس کارور نرینه خو بیجه سربستی بیجه چینا بمره يعني نباشه نه پرنسیب دموکراسی تریل پیشیا يعني دما آپو ولو مظلومیت کیوی حب فقیرو درفتی وی نمینه کو ifada خو بکه خمناك برا يعني ورد خاني تي في دريا تليفون جي دبه برا ورد او سليم چروكا يا بري حدو ناس دكن ذاتن آپو اف نخوشين بيرابو هما يكيد نافك كيده ببينه كو بچكولو حزاوي يعني بيساندنه هي ور هوا يول داش ورج بر چيروكا مي بنفسين تاريخ هامي بنفسين بكر رومان ji Selîm Çîrokaya jî vê mesela hanê xwest û Selîm Çîrokaya çû pirtûket ayetên Apo nivîsand li rehmetiyê Mehmûd Bilgîcî ku li Holanda wî tasfiye kirin wî kuştin ji wî jî xwest Apo were behsa hepsa Amedê bike û êrişî kesên ku Apo dixwest wê demê wê çaxê يعني بسر زمان محمود رحمتي محمود شهيد محمود كو بدستي PKK شهيد كت وهوالي PKK بو باريزري PKK بو شما بقى آبونه كد يعني ليه خمناك كي ورجنا PKK برور باخذ نرينا خبرج نرينا رخصنا خبرج زمان زمان كي 10 دقيقة 5 دقيقة ربع ساعات نزيده يعني اوانا اب 45 سال 45 سال 5 سال دا آخبن ومكتن دي حالي هاني ديسا حقي وانتنا وكي بري ورن بساعتها بآخبن وخلقي كيم بكن وخلقي شرف سزو نامو سزو نزارم چه اف گوتني آپو اف دجوني کشده آپو دردكت نمایی ری نمایی درفت نمایی يروك ديسا خود باره بك Peki oturun hele. Gel yemini getir. Yavaş yavaş bela gola bak. Bırak biri çiğnedi. Burada var. Parti önderliğinin çözümlemelerinden ve parti merkez okulu eğitiminden aldığım güçle pratik mücadele alanına gireceğime düşmana karşı mücadelede önüme çıkan her türlü engeli aşarak namusum ve onurum üzerine ant içerim. Dilek Öcalan. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasa sadakattan
ayrılmayacağıma Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Ömer Öcalan. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ve anayasa sadakatinden ayrılmayacağıma, Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Ev direngên sûndê ne, yani me video sûnda ku di nava dibistanên PKK de kampên PKK perwerdeyê sûnd çawa biçrengî tê gotin û sûnda ku xwarzî û biraziyê apo li parlamentoya Tirkî gotine manî berhevdû ku zarokê Kurda apo wan dişand wer distê xwe wilo dike were sûndê bixwe ew sûnd naxwe ew wilo sekinî di nav wan de ew gerek sûnd nexwe apo serokê ne we wî ye sûnd jêr nabe sûnd bi serî wî gerek were sûnd ji bo wî tê xwendin soz were ji wî were dayîne girêdayê serokatiyê be serokatiyê sibe derkeve zilamê mîtê ev kesê ku sûnd xwarin jî gerek girêdayê serokatiyê jî bibin xulamê mîtê xelas Ahmet Dicle sûnd xwarî ji bo xatirê serokatiyê girêdayê serokatî xwe bave ji bîrê têkeve çehla nizanim çi wê Ahmet Dicle û Diyar Ahmet û Medenî Ferho û Ejder Şêxo û Newaf Xelîl wê herin ew jî xwe bavêjin eynî wê çehla hanê çehla Kemalîzmê û çehla dewleta Tirk û netewa demokratîk û komara demokratîk ji xwe binerin ji xwe li vî halê komîdî trajîdîya PKK binir çawa zarokê xelkên tên kuştin û sûndên dirêj sûndên wilo dirêj yanî yek ji endamên PKK ku nivîskar e niha û ji zindaniyên PKK dibêje di pirtûka xwe de dibêje ez behsa Birêz Salih Dündar dikim dibêjî yek ji sedemên hişt ku ez dev ji PKK birdim sûnd bû me anî yanî wilo di pirtûka xwe de îfade dike şirove dike rave dike dibêje ez soz didim serokatiyê ez soz didim partiyê ez soz didim hevalê çiya ez soz didim hevalê zindana wilo we soz didim gelê Kurd ya çima gelê Kurd li dawî ye gerek gelê Kurd li serî be ji ber ku serokatî û partî û artêş û em hemû ji bo gelê Kurd in em alavin ji bo azadiya gelê Kurd ev gelê Kurd çima li dawî ye baş e ez yekemîn kes ku ez sûnda xwe û soza xwe zidê me serokatiyê şexseke me ez jî wilo nabima kevê dîncî van terîqet û hereketên wekî mirî de wan pirsê hanj xwe dike dibêjî yek ji sedemên hişt ku Salih Dündar dibêje ez ji PKK dûr bikevim ev û ji sûnda PKK ew perçeya vîdeo ku we dîtî tirê ne min pir Kurd kiriye pir dirêj wilo devê rûpelekî xelk bi sê çar gotina de ji bo parlamento ji bo hikûmetê ji bo nizam çi çar pênc gotinin paragrafeke Kurd e PKK ne wilo ye û dirêj dikin û dirêj dikin û dirêj dikin tiştek namîne û tê di sûndê wan de tune xweziya ji mala xwe dêr sê çar xelas sûnd e girêdayê doza Kurd bim xizmeta gelê Kurd bikim ji bo azadiya gelê Kurd kar bikim û berjewendiyê gelê Kurd biparêzim nayê wan serokatî û partî ev yanî üslûbê wan ê sûndê li hundirê rêxistinê bi vî rengiyê ji xwe binerin çawa zarokê xelkê wê werin kuştin Ömer Öcalan ji parlamentoyê jî derkeve
معاشی وی حتای وی ببینه اوی اندام پارلمانتویا ترکی گیش پارلمانتو دردکبن دیسا معاشی وان ده شغله بردوام دکه ایک پرش دولت دستینه برازی آبو خوارزی آبونه ایک دولت ترک پرلی صرف دکه آبو خوی خوارناوی درمانی وی خوزی اجمالا خودیر عبدالرحیم سماویش مر بحث بکه که حتی نهار روز حتی بی روزی دولت ترک چو قیسه پرل آبو خرج کری چو قیسه مصرف کری اف 25 ساله 24 ساله اف زنداناوی پاراستن خو اگر هم بیشن زندان چو قیسه مصرف دولت ترک مصرف لآبو کریو وی کری درماله وی ولوی قلو کری و فوتوی ویدیتی yani كهذا ناس بكم ب PKK بچقيس پره دینداری دولتا ترک که دولتا ترک سروکی PKK جو PKK ره و جو دولتا ترک ره ده پاریس لگوری از زانم اگر اف انفرماسیون شاش به از هیوی دکم نویسکارین ما انتلیکتوالی ما ایل دیاسپورا جمر سر راست بکن لگوری ما اف یکمین جاره 35-36 نویسکارین کرد داخویانی یکی هفبش در تینن و PKK پروتست دکن وش PKK رو بیجن ایدی بس ev yekemîn car eger deverê demê din dibû ser asta takekesî ser asta rêxistinî hinek daxuyanî derkevin lê wekî nivîskar wekî rewşenbîr wekî hunermend 35 kes 36 kesên navên naskirî ku rabin daxuyanî binivîsînin û PKK protesto bikin ev li gorî min gavekî pir şoreşgerî ye gavekî pir welatparêzî ye gavekî pir rewşenbîrî cesaret têde ye mêranî têde ye mêrxasî têde ye û wilo ronakbîrî û rewşenbîrî jî têde ye ji ber ku PKK çavê gelê Kurd şikandibû çavê nivîskar û rewşenbîrê Kurd şikandibû lê ev daxuyaniya hanê ispat kir ku na PKK destê xwe deyne ser pena Kurd nivîskar û rewşenbîrê Kurd li dervayê vê pena hanê hene li dervayê saziyê PKK li dervayê medya PKK hene dikarin ji PKK re bêjin îdî bes stop ev tişt di vê daxuyaniya hanê ew bibe milkê dîrokê belgeyekî ji dîrokê siba apoş hepsê derkeve ew bibîne ku piraniya kesên yan jî kesên yanî emrê wan jî naxwasa mezin xortin ciwanin û bi emir mezinin jî di wê navbera hanê de xwedî kêm ji nav wan de du pirtûk sê pirtûkî wî hene bi zimanê Kurdî bi zimanê erebî bi zimanê Tirkî ji Rojavayê Kurdistanê ji Başûrê Kurdistanê ji Bakurê Kurdistanê ev gava hanê gavekî gelekî pîroz e gelekî di cih de bû û gelekî dereng mabû gelekî dereng ma xwediyê însiyatîfa vê daxuyaniyê ez min metna wê ya erebî nivisand min wergera wê ya Kurdî çêkir min şan ji biraderekî wergera wê ya îngilîzî jî çêkir û min kontaktê bi hinek birader û nivîskarê ku ji wan naz dikim bere apoçî dia bikin ku min derî venekir ku min derî ji nivîskarên ereb li vekirana û ez yanî ez têra xwe heme Misrê nizanim cîhana ereb heta hin nivîskarên Belcîkî jî minên îmzeyê wan li binê vê ew hene lê min hîç di çarçeveya Kurda de min hîç bere tenê Kurd bin min derî venekir ku ereb û Alman û Belcîkî û kesên din kesên dinî biyanî werin
امضای خوال بنی متنا وی داخیانی هانه دینن مگو برتنی کرد بن ایجا اف داخیانی هانه بگیج مدیا ترک و مدیا ترک استثمار بکه و نزانم چه افت علاقه ما بیستنه مجرای اگشتیر کردی و جیهانی اف داخیانی درکتی پر نورمال بگیجه دستی دوله و بره بگیجه برای مدیا ترک بگه مدیا پکه بگه ذاتن پکه بری که اموی داخیانی آهانی درینن به هفته یکی خبرگی هاشته بوان ولو در علین که اف ترجمه وی ورگره ویا انگلیزی بچه جسازین اوروپیر و چو مزگینا ملوه اف داخیانی چو آلمان، بلژیکی، فرنسی، امریکی چو يعني برا آبوچیولو ایدی جی کیفا بتقن اف داخویانی جهاز دورین کو گرک بگیشیه وکی نویسکارین کرد وکی روشنبیرین کرد جی پککیره جی چافسور کرنا پککیره جی تندیا پککیره جی ترورا پککیره دبیجن ایدی بس برا کسک نبیجه چما دمد یا ترک ده و درکت و نزانم CNN و TRT و کی ده ایشه ما وکی ام خودی امزه خونم ام خودی نوروکا و داقیانی هانین اف داقیانی بزمان کردی بزمان عربی زلال باقر رخنال دولت ترکیشتک لترورا دولت ترکیشتک نتنی لپکه ده لدولت ترکیشتک هر دو يعني ما امرابن ام رخنا لبككي بكنا بسنه دولة تركي بدن ذاتا دولة ترك بككي لتجي ما وكي آلاف كارتيني وكاراني تشتك بمعنى اشتيه دوز بمعنى اشتيه يعني ايريشي ناموسامدك تشتك بمعنى اشتيه يعني اب بسريمتين دولة ترك بسريمتين ام خودي حلوستا خونه ام خودی امضا خونه ام خودی ناوروکا به متنا هانه مدیا آلمان کارتینه نظام کیپ کارتینه جارز دبو کنک نویسکاری ما بچک عاجز بنجوی مثلا هانی یعنی سازی کی راگهاندنه آ مهبه یا آ جهبه یا آن زانم کی بکاربین ولا عاجزی چه دبه یعنی باش حقیقه کی هی مدیا شخونا يعني APK دينن عليكي مديا ترك جوان رحق جواكي دنر قبحته جي آبوچيار عادته جي كسكي دنر قبحته هاد مديا ترك داخياني وان دركت هوشان قوسي زانم داخياني داي مديا ترك نظام بلافوكا وان نظام حموميتن آجان نظام كرو نشتغل ناخذن بحثا ميتي نكن سلوكي والجميتي معاشي والجميتي جيانا والجميتي تعليماتي والجميتي ناخذن كراسي خير زياي جني إخانتي نظام چه نشن الخلقين نكن ون حتى حيا قركاخوا ون دنافا قريجا إخانتي لدجي جيوكا كرد لدجي قلي كرد لدجي شهيدي هو وندناف دي قبزينه نه ناخذن خلقي نكن خاين وجاب وهناك عاجزي افشيه ونزانم جنكي لبرلين بككي قيزاوي رفاندي يا كوريوي رفاندي و داخيان يعني ويسكارا كاربينه برب كاربينه قبل دجي رفاند نازارو كابن كرد بن ترك بن عرب بن كيبن عمل دشي اف ترور تزاروكا برافي اولو برلينه اف تكزدك اف داخويانيا ما تكزدك كاريكو بكيكي تروراكو بكيكي عمل دشي وين اللي باريس جي لبلجيكا شي ازي ورم بحسابي مجارا هاني بكم شعب صور كرن وتهديد وقفخورنين بكيكي داخويانيا ما بالزلالي بروتست كر برا ابو شي ورن در كيفن بيجن نا ام نه تروریستن ام نه تروریستن آپود پرتوکی خود بیشه تفکر تروریست دندره پکه کده آپو
دنوتا گورشمی خود و بحثان زانم چتتی و تروریزم ددری پککی ده آپو بدوی خود بیجه حیات 1008 15,000 کس دناوا پککی ده هاتنه تصفیه کرن 15,000 کس حیات 1008 تنی کاش 1008 و فرد بیچه قیسه خودی زانم 15,000 کس دناوا مافیا روس 15,000 کس نهاتن کشتن دناوا مافیا ایتالی ده 15,000 کس نهاتن کشتن دناوا مافیا ترک ده او حسین بای باشین باش ده دزانه دناوا مافیا کرد اگر مافیا کرد هبه بر حسین بای باشین ور بیجه ولا راست دناوا مافیا ترک جی ده 15,000 کس هاتن کشتن خمناک پککی جی يعني أمي وكي ريخستنا كي مافيا بحسب نا تشكي ولتنا دنافا تفجيرين مافيا كرمينال حق واسا كس نهاتن كشتن 15,000 كس بقاسي سي حلب شا نهاتن كشتن ما أجر أبنة ترور بأفتشية يكود يورد دركبن ونزانم شو تفجيري رجلك تفجيري رجلك شو تفجيرات تسبيد ماي هي خلي سر از ورم رجلك ما تفجيرات جبويرين كشتنه وتهديد كرنه وتشعفصور كرنه ايدي دناف دفتسي از ربنا خدي از تشورم رجلكم رشي تني قيره عادي تفجر عما رجلك لقوري ما نيفيسكارو روشنبير يعني هلوستاواني ريفورم خواز شورشگر ولاد پاريزي gerek للدشي كريارين PKK هنا كز قلت والله باشا وانت شما رقنا البدكيش هناكي ما انا بدكي كرو بدكي وبككي شواز بوام بك بكيف بچه حقي بچه وجداني بچه منطقي اگر بدكي روزنامه کی دگره PKK 10 روزنامه دگره اگر بدكي روزنامه کی دکوجه PKK 10 روزنامه دکوجه از چاوان بدون برهبلو از چاوان بكم وك هذا نابوي ناب ومجارة ما كلها ما دردي ما ايش وجاني ما حموش بن سري PKK ودولتها تركيا ما يعني اذا شربم بچه منطقي ازرابم PKK و PKK بيك بيواني بيك يعني بنرخينم وبينم برانبري هب ناب ايمز ناكم ایک و دخوازه بکه بره بکه ایک ولو هقاص شورشگره داز ببینم بره رخنه لپدکه بکه چما رخنه ایک و دخوازه پککه و پدکه وكهف لو عندنا ده باشه رخنه لفيجي بك اف روشنبيريا كو ولو بيدنگ ولو الام الجمع تني روشنبيري خودي دنگ وروشنبيري دنگي قل وجداني قل بيدنگ ولو المال اخر روشنبيرم وسربخومه و PKK نباش PDK نباش فرمو بنفسين برادري هيجا حوالي هيجا فرمو بنفسين رخنه PKK بك رخنه PDK بك فرمو ام ببینه متخواست درباره وی بجارهانه ده يعني سپاسیه همو کسین کو امزه خواه و ببرسوه کی ارینی بشیوه کی دلسوزانه و ولاد پاریزی و روشنبیری نیزی کی وی متنهانه بون و ناز دکن کو يعني دما کو امزه خواه بنه وی متنهتخن وش پکه گرده بشن ایدی بس باجاوی ناز دکن رد فعلی پکه کی ناز دکن وش PKK دبيجن تنكار الشعبية ما بشكينه تنكار تشوكا ما بشكينه تنكار بالتهديد وبقفخارن تنكار ام روشنبيري قلي كردن ام وجداني جواكا كردن وجداني دوزا قلي كردن وام نكار بن قلي كرد بباريزن ام خود باريزن اگر تقلي كرد حمو بك كري بك وكري بك كريش خوره
PKK نکارمه بکه کدی بکه و تو ما بکه دناف کریه خوده چوا تهنه کسا کریه حلوسته کی گله کی پیروز بو گله کی دجهده بو گله کی درنگ قد نکا در نکبن وان رخنه اذنا رخننا به اخلاقیه بیناموسیه خدمتش دجمن رایه یا باش بزن بن جاره قد نکا نه لسه وان وشانا بحثا پککه بحثا ویره خستنه بحثا وان نرخانه کن پککه تجاری هر دایم دور کریه اما جبیر نکریه صبر خوده پیرایه صبر خوده پیرایه کسی که اکوی خانت کریه جدسته به حرکت خلاص نابه روژه که اوه بی حسابی بده حد خوب بزن بن قیمتا خوب بزن بن خوب بپاریزن وکی جنکی کرده جوارد بیشم خوب بپاریزن زمان خوب جیکن دمالا خدا رونن خودی در بکن لجنوزاری خودی در بکن اگر ون نکارن تشتکی بشرف بکن به شرفیه خود مالا خدا بردوام بکن در نکن ده به ناوی رخنا ده و حرکت رش نکن حقی کسی که نینه یک دقیقه بس از جنو بردم تا بدنگ بس از جنو بردم بدنگ تو نکاری جوات آمده تو وارد بنا و رخنا دات رخنا بکی تو رخنا ناکی تو دشمنانتیت کی تو راشت کی افتشته کنه هاتی و درت بيجي كاتشون زانم كره بككي كرافيانات نفنش كنا أبي كرافيانو هاتو مساكر أوج بأخلاق بيناتنا تنكاري فيا لسه تنكاري فيا لسه في حركات بكيمات تنكاري فيا لسه حركات بكيمات زماني خشيكة از راستیه که جیره بیشم برای اف راستی نیست وری بیراوینا که تزانه حواله ایجا هگر یعنی اف کسی که ام بیشن پروردهی خو اف زمان خو اف زانبون خو هم مجرى خستنا ما قرتيه هم مج حواله ما قرتيه کد و برخدانا حواله همه فيري ويكريه حرام بله اجي نكي كردة يعني ابوتشي قيش قيجاوي شير شيراوي شخفتيناك يعني وتفيحة وإيريش دبي خو بقرن شعبي خو بقرن وبكك بحناوي فرحة وصبراوي مصنع وليش بيرناكا وإيريشي جوانكي كرد خورتكي كردك النافي ويرستمه خلكي باكوري كردستان لبروكسل دجي بري ابوتشي وك حمو كاسيب ابوتشي هاتو بخابان انها هن رخنا سفك دنفسينا وجاج مرجفات مفاتا تشيدكن وإيريشي بيدكن إيريشي كرامتاوي إيريشي شخصي إيريشي ناموساوي دكن وزماني خوشيكا ونظام المالا خروني بناموسيا قال مالا خبكا والأخافتنا وقوح دارك زماني خوشيكن أف يعني بمنطق وبأدب وبأخلاق ده وإيك رخنا لبكاكي بك بأحلاقية ناموسية وإيك أو خلقي بك بأخلاق وناموس شخور جير خمناك حق دخوة زماني خلقي جيك ودمالا خود بك شير وبك قيروير حقيوية دا خوزياش مالا خودير بناوكي زلال وادريسا خو بگوتانا من پولیس بلژیکی بشاندانا بردریه وش بو جارکی دن اگر کسکی ویتنه بوی حده وی بده وی پولیس بلژیکی حده بده خوزياش مالا خودير برا ادريسا خو بيجه ناوي ما اف مالا ما اف جبوك بوليس هرن جير بيجن سر شعباكات تخوازه تزمانه كيجي كي هادي كاور امي الي تبكن ام هرن زمان اجي بكن ام هرن نيشيرا زبانا ابوچيا هيجا حوالا فلان كسي كا هيدي كات نا افي كو درد كيفن ولو زرتو فورتا ددن خول سر تويتر لسر فيسبوك لسر انستغرام لسر نظام چه يو حمو بناوي سخته ننزلا منجي
نزلا كولو رابن اشكره روبرو سنگ بسنگ وكي جنا وكي ميرا بيجن از ابوچيمو واز ناترسم اجي بلجيقا ولا المانيا وامريكا ناترسم افا باسبورتا بلجيقا ازي بقتينم وازي باراس نابك كيفكم حتى نفس عداوي هاي بوري تفسرت تذكر بمانا بلجيقا دبيجي ريخستناتا تهرور دهر لهمبري بلجيقا بسكن مانا ألمانيا يكيتيا أوروبا دبيجي ريخستناكي تروريست هر لهمبري يكيتيا أوروبا بسكن از فكرم آمده و از جيانا أوروبا قبول ناكم چوا أوروبا ريخستنا مر بيجي تروريست بارتيا مر رشدكا شو ليبنر بارتيا وي رشدكا چت بارتيا تسبي مايه بارتيا كراب برينداري خو بكوشه قيت في مسألة هاني نزانه ده افجنا هاني بلكي تعمري خود دو برتو كا خودي نو خودي بلكي خود لا ويجتنا لي ولو صور كرنا ودر كافيش مر حوال ريبدن من ازيرم مقصا مبمريا ازي زمانا جيكم ناموس زيا باخلاقيا او قلت شخر واخافتني ويم ولو دريج بوجي محجبو قالي كرد ناس بك وشخر ليبنر اب ابوچی هانه بی اب انتیکه هانه بی چت بیجن نزانه کسک جیر نابیجه کازاروکی وی برای وی میری وی جیر نابیجن کو اف گفخارن و تهدید اف لگوری قانونی بلژیکا اف لگوری قانونی یکیتیا اوروپا ترور تریخصنا خود دو پاریس به تروری به تهدید خلکی نابوي حسابش تور خوستن ده اگر تآپوچی و اگر ولو تخودیا بیجا وا ادرس همه و هوا مالامه و وا فوتوی درخین و اشکره بک و داجا برسفا قانوني بلجيكا تي ببينه دي شوائي نه تيفقري مدياتي تيفقري نسيبيني وكربوراني وباطماني هر جويدري از ببين من رايج مقصة وهر زمانا الويدري يجيبك تعطيش بلجيكا خلقي تهديد ديك ولوش خب باور وهفال تو اوي دنجي يك دنج تبيجي زانبونا خوا هموش بارتي استنديا زانبونا خوا هاي خلي سر چه زانبون لجم بارتيات هاي مانا از 20 سال دنابا بارتيات ما هول دا بچكي ريفورم واصلاحي بكن بمناهات چه زانبون هاي اف دجون وقوتني وندرت كيفن خلقي تهديد كن اف زانبوني بكيكي وتشعلم عندي جبلي في كاري جني قريش شي هي وش بكيكي تعلمينا زانبونا ريخستني حموش بارتيه قرتيا وشولو ولو بعناي دا اخذن حوال ريبدن ما يو اگر اونو له قاس شورشگر اونو والا پاریز اونو جو پککی حزق ریو خوفنه شیرن بناوی اشکره بنها اسرخن الوناكم ما مبناوكي سخته مخول باش يعني حسابين لسر فيسبوك وانستغرام وتويتر اي سخته متجاري خوف شارتي ويورن فوتوي جامير بينن دينن رستم كابي چنه ناوي بيچيه ورابن إيري شيوي بكن وتحديدا بكن بالاي جوهي وشعبي رستمش كان نا يعني هقوا سوون زرطا بدن خوا وتحديدا بكن بالاي نما بتهديدي وبينج قرش دك نما ريخصنا واد جدانه بيان فان مسألة هاني وجا ريخصنجي وجبين مبينا چكت بي امي بدنگن امي قل بردن قل هار بكن قل هاي كتلة عوان دوستي وان خافو شي هنا يعني احمقوا بيش هنا منصور بكن ترمبا بكن اف خاين رستم خاين هوشنگ خاين سليم خاين نظام كي خاين صالح علي ولي اباناقش خاين انت التاني مالا مني ولا باريزي ولا جدفو بوزي ودبار شرفنا وجا شرف سزن شرف جپوز و دف و گوه وان دباره جور و جير شرف وان دباره شخور وان بنر لقف خوارني وان بنر
يعني أنا أزدما دا آخر أزانم يك تشتكوي الجمع هبه هذا قانون بلجيكي وقانون أوروبي فرمو بس از ببینم از ناز بکم یک ادريساوي ناويوي چوا م بلجيكا آگادار کر لسر خصنا PKK بالتبعي و او لیسته 16 کسین کو PKK ولو پرسپکتیف و تعلیمات شانده بوش بو کو چاره سری کی ديمقراطيك جوار ببینه كي از ببینم ادريس هاوي ناويوي يعني اشخوريت خواسم اشخاص ليت قرم دبر اف خانم هاني نافي خو فوتوي خو ادريس خو تشتي خو اشكره بك والسر مبا اخذه ما نزلي ازلي نايلم رولي ببسبه از نايلم رولي ببسبه قانون ايادة الكيدرية تلكره وشتا اف دولتها تليد جي اف بروكسلا تليد جي يا المانيا تليد جي يعني سروكي وي هي قانون اوي هي نسروك ابويا هاي تشتهب سروك وزيري بلشيقة نسروك ابويا وقرالي بلشيقة نا جميل معيقة هاي تشتهب جبو جارك دن دما قلت تهديد كرت انت ناس بكو تجيانا خود خطرية جيانا خو جيانا مالباطا خو كيتا بباريس كيف تعلوكي مثلا نوك بريه ون رابن هرن خلقي تهديد بكنو خلقي تصفية بكنو كسوار بجنا نا شقولو تنا تشتكولو تنا دوان ولات هذا درنگ بجي حساب عيه لفر امتين داوية في خلقهاني حتى خلق كيدن حفتة كيدن تناغا خير وخشيد بمينك